razlog je taj što su mi začepljene, tako da ćete još dodatno vjerati mojim glasima. Pojačam. Sve vas lijepo pozdravljam, a posebno pozdravljam pripadnike češke nacionalne manjine. Vas pitam, pozdravljam. Ja sam kao, znači, idem u ovoj grupi, u ovom timu, kao predstavnik češke nacionalne manjine, kao najbrojnije manjine od ovih 21 manjine koju ste čuli u prethodnim izlaganjima da se nalaze na području našeg grada. Ja ću se bazirati prvenstveno na programu naučenja češke nacionalne manjine, normalno, ali predstavljajući ovoga i sve druge nacionalne manjine, prava nacionalnih manjina koje se nalaze na području našeg grada. Izlagat ću programe prvenstveno češke nacionalne manjine iz tog razloga što ću ja na izborima izlaziti na posebnoj listi i meni će glasove na toj posebnoj listi moći napisati na pripadnici češke nacionalne manjine. Čuli ste priče koje se šire naših mjesta, da će se mjesni domovi da će se oduzeti. Međutim, to nije točno. Niko vam ne može vaš oduzeti. Zalagat ćemo se da domovi koji su sufinancirani sa sredstvima Češke republike, da ostanu ne suvlasništvu, koji nisu suvlasništvu. Znam da Češke dom imamo samo vlasništvu, 50% iako je bio vatrogasno, ali da svi ti domovi imaju pravo trajnog korištenja, znači češka manjina ima pravo trajnog korištenja tih seoskih, da ne kažem mjesti domova. Pan Matijašević to vesti vi. Česi kad su se doseljavali na ove kraje, oni su uvijek sebi prvo radili domove i u tim domovima su se okupljali svi kulturni događaji koji su se odvijali, u biti odvijali su se u tim domovima i u gospodama. Zalagat ćemo se za kvalitetnu nastavu češke nacionalne manjine na češkom jeziku. To znači, nije to doslovno tako, nego recimo evo konkretno škola u Ivanovom selu, to je područna škola, češka škola, to je jedina, znači, područna škola na kojoj se obrazuju djeca na češkom jeziku i zalagat ćemo se da ta škola opstane, odnosno da se ta škola koju su inače izgradili mještani Ivanovog sela, kao i sve domove po našim selima, to su isto ljudi izgradili, da se ta škola adaptira, da ona ne propada. Pružit ćemo svu potporu i osobno ću se zalagati za rad svih manjinskih udruga, a znamo da najbrojnije udruge su Česi su organizirani preko čeških beseda, Mađari preko zajednice Mađara, Romi preko udruge Roma i Srpsko narodno vijeće, znači da se financijski pokriju sav rad manjinskih udruga. Emisija na radiju na češkom jeziku, to je ono visilanje na českim jazice, to radio Daruvar, odnosno grad Daruvar ima već dugo. U vode su obično emitira. Krenulo je to nešto i na Grubišno Poljsku našem radiju nastojat ćemo da se takva emisija zadrži i dalje na radiju, da se još i druge nacionalne manjine ako će biti zainteresirane, da im se pruži mogućnost da dobiju jedan termin gdje će se predstavljati svojim sunarodnicima. Česi kad su dolazili na ove krajeve, došli su praznih ruku, ali skoro svaki treći je nosio drveni instrument. Oni kad su došli, skoro sva sela gdje su se naseljavali, da su svako selo imalo drvenu glazbu. I Grubišnu Poljanu. To je bio Vasilski orkestar. Međutim, danas nam se desilo da na cijelom području našeg grada, kad bi htjeli aktivni, znači pripadnici Čeha
ili drugih manjina koje sviraju jednu glazbu, jednostavno ne bi uspjeli okupiti jedan orkestar. Nekad vam je bila limenu glazbu su imali mali zdenci, jeli veliki zdenci su imali. Grubišno polje, Ivanovo selo, a danas vam u Ivanovo selo dvoje ljudi je ostalo koje sviraju. Veliki zdenci su počeli sa uvježbavanjem mladih ljudi, međutim, ja sam se malo raspitao o tome, opet se desilo to da su domaćih ljudi svega 4-5 njih svira, a za pomoć da bi se nešto sviralo, mora biti zastupljeni svi instrumente, tako da opet koriste pomoć ovoga iz Končanice, Brestova ili Darvara. I normalno, manjine na području Grubišnog polja trebali bi predstavljati jedno bogatstvo, to je njihov kulturni sadržaj. I sve manifestacije koje bi se održavale, kod Čeha je to mi je poznato, to su obžinki ili dožinki. U Grubišnom polju se ne sjećam da li su i bile, u Zdencima su bile pred nekoliko godina. Znači sve te manifestacije manjina obogaćuju jedan kulturni život našeg grada i normalno zalagat ću se da se da to podupiramo kao grad. Nisam se u početku predstavio iz tog razloga što se tu u malim Zdencima gotovo osjećam kao kod kuće. Jer sam 11 godina tu radio preko puta u veterinarskoj stanici i nema kuće u malim Zdencima, Orlovcu ili velikim Zdencima gdje ja nisam ulazio, u kojoj nisam bio. I čak u kojoj ne znam gdje se nalazi štala, jesu li tamo svinje, krave i tako dalje. Međutim, tu sliku imam od pre 3 godine. I danas kad mi neko kaže, kad ja kažem, pita me neko, on ima krave, ima tamo 3-4 krave. Međutim, to više nije tako. Desilo se jednostavno to da u zadnje 3 godine kod nas je stočni fond opao, koliko sam ja računao, područje našeg grada je izgubilo više od 1000 krava. Ali više to može biti čak bliže 2000. I zato ću se zalagati. Zalagat ću se kroz sve ove programe koje smo do sada pričali da se pomogne upravo malom seljaku, malom poljoprivrednom gospodarstveniku koji se bavi uzgojem stoke. Jer taj stočar, on proizvodi hranu, on tu hranu ne prodaje, nego hranu daje, koriste u ishrani svojih životinja i na kraju kad prodaje finalni proizvod, onda bude ucjenjivan. Svi vi koji imate krave znate kakva je sad situacija sa mlijekom, tu na našoj lokalnoj razini, kad vas bace u drugi razred, onda vam isplaću mlijeko po 1 kunu. A upravo sa ovim programom ćemo nastojati pomoći tim mladim ljudima, jer to su ljudi sad prosjek ovih sitnih gospodarstava koji drže goveda ili svinje, to vam je nekih 60-ak, čak i više godina. I sad umjesto da mi pomognemo tom seljaku koji čak ima i 70 godina, još ima 5-6 krava, mi njega jednostavno nastojimo na svaki način nešto napraviti da on to rasproda. I nek ode na prostački štap ili neka traži tamo socijalnu pomoć u državi. Mislim da njima treba maksimalno pomoć i mlađim ljudima koji sad imaju manji broj krava, 10-ak, 20, ako neće moći opstati u tom dijelu, ako neće moći živjeti u tog dijela, znači poljoprivrede, daćemo mu neku mogućnost da uz taj stočarski dio da krene sa nekim drugim dijelom ratarskim, gdje bi recimo sebi povećao prihod na samom gospodarstvu.